Sana pun lupa semua nyul. Bola sapi ni. Apa sih? Yo, kita tadi so. Allah suno. Kita bawa Allah suno. Ny hevitro manokana mahakasika an'ilay vidéo malaza be niparitaka tao anatin'ny fotoana fohy taty Antsirabe ireny izay famonoana olona tamin'ny fomba feno abibiana, zavatra tsy tokony hisy intsony. Manameloka tanteraka ny famonoana olona no ireto antony maromaro eto, dia afaka milaza ny hevitrareo nareo. Famonoana olona tompoko, ninona zavatra taony, ninona zavatra nitranga, na dia mafy ara ny izany hoe ny fahotana nataony na dia mafy ara ny heloka nataony dia fisalovanana ny anjara asan'Andriamanitra. Inona ny antony? Andriamanitra ihany no nahary tongotra aman-tanana, asan'izany no maka antsika, asany nanao antsika, izy irery ihany no afaka manimbotra ny aina, fa tsy misy olona na iray azy niza afaka manimbotra ny aina. Faharoa manaraka izany, ao anatin'izany ihany koa ny hoe miresaka mamono tena na ohatr'izany, tsy anjara asanao izany na tenanao no vonoinao, fa anjara asan'Andriamanitra. Ka raha ohatra ka izay ara no nataon'ilay olona le namono an'ilay olona, dia efa azy sy Andriamanitra izay, raharahany izay, fa ianao le nandoro mba ahoana koa no mikasika anao sy Andriamanitra, satria efa izay ny asa ratsiny, dia efa miandry azy izany fitsaran'ny lanitra, fa ianao koa mba hanahoana koa ianao, satria ianao koa izany nandatsaka ain'olona. Mafy le izy, tena mafy tokoa, saingy izay ny zava-misy. Faharoa manaraka izany eo amin'ny tany sy ny fanjakana indray, dia tany misy lalanty, izany hoe misy mpitandro filaminana eto, misy fanjakana eto, indrindra fa hoe amin'izao efa fanavaozana izao, mino fa tsoka-biraraka, mino fa raha tena tratra, tena nao an'izay heloka be vava izay ilay olona, tsy ho afa-maina eto izany, tsisy olona hiala maina, tsy hoe sao dia tonga any dia tsy tsokatra indra lahy koa izany, tsisy an'izany tsony tompoko eto amin'izao fanavaozana izao. Fa eritrereto arany hoe ny ray tamin'ireny fotsiny ary tsy namono, satria nandeha ny fanadihadiana, dia kay tsy tafiditra tao anatin'ny lisy dia ahoana? Tantara enjana ny anao sy le nandoro sy Andriamanitra. Tsy sanatria manamaivana n'le olona niaran'le le nataon'le olona nandoro reny akorina hoe ohatr'izany satria moa tena izay tokoa, fa ngambany izay rehetrarehetra izay no amitianako azy hevitro izay izay ny zava-misy lalàna mipetraka vava daholo tompoko. Mety maro olo d'accord, mety maro tsy d'accord amin'ny raha ndevolaniko eto, fa izy ity hevitry nakazaza raiky mikasiky ro olona mono viavina vesitra boka teo ny roan'olo igny. Aminaka manokana za tsy d'accord amin'ny fagnoroana zalahy regny, satria maro koragna mandeha agny hoe ro io namono olo, c'est normal ro vonegny koa. Azovo ma tsy namono olo amindreo igny, namono olo zalahy regny, olo nangoro zalahy regny koa ne namono olo tokotro vonegny koa ro olo nangoro igny, izy koa karaha zegny. Azovo ma tsy namono olo, izy koa tsika hagnano karaha zegny faty tsy ho tampitra, satria zegny ny mamono vonegny atsika jiaby te ho tampitra eto, satria ro olo aby niroagna igny koa misy havany koa ne, misy mamany misy babany, dikan'izay faty tsy ho tampitra, faty tsy ho efa. Izy koa atao karaha zegny, izy fa natao fanjakana nasevagna mpitandro filaminana andeha arovagna le raha karaha zegny, ke ro iny andeha niroagna, za ndraiky tsy hoe poro raha tsy manjary nataondreo, fa le koragna hoe tokony vonegny zegny ny mamono olo. Dikan'izay tokotro fisamboriny koa
olona ngoro zalahy regny tokotro samboriny koa satria rony namono olo koa tokotro vonegny koa ro olo aby namono ro zalahy satria ro namono olo famonoagna olo mitovy namono olo na namono olo tsy namono olo koa fa namono olo agnarana zegny koa vonegny zalahy regny tokotro vonegny koa ro olo aby namono zalahy regny bakô zegny ny mamono olo namono araiky igny koa bakô vonegny koa atsika tambitra eto atsika jiaby maty ravagna eto atsika jiaby Bonjour mes amis, karakôry anareo, vaovao anareo, maresaka anareo. Mikasiky fitsaram-bahoaka ravako abe, nagnano pub zany moaly, misy hitako commentaire, respecteko ary accepteko point de vue nareo. Nanaovako vidéo ty, c'est juste mon avis personnel, akara zegny. Za rehavako ambarako anareo zegny, za tsy d'accord amin'ny fitsaram-bahoaka. Ekeko, tsapako, marary, tegna marary. Marary zegny atsika zegny, amin'ny raha mahazo havatsika, mahazo namatsika, mahazo. Za tiako fa nisy havagna vonen'olo e. Azonareo zegny, maro raha mahazo atsika amindreo dahalo aby, dahalo saigny. J'espère kendriky de fa roy telo igny marigny nagnano raha tsy nanjary, namono magnangy mavesitra igny. J'espère. Parce que des fois tsika zegny misy raha tsaho-tsahon-draha, fa j'espère. Engany mba ro marigny zegny namono magnangy mavesitra igny zegny. Ke raha ambarako anareo zegny, somary kasikasiky eo kajo, miasa fô mariny vakansy mangataka amy Zagnahary. Bon, ke raha tiako volagny zegny, za zegny tsy pour satria nagnino. Criminel ro magnano raha igny, criminel. Atsika koa magnano criminel karaha ro fa biby saigny, atsika koa magnano biby saigny. Tsapako amitsika Madagasikara ndraikindraiky justice zegny tsy hay fanamboaragna firy, na hoe mahazo liberté olo aby regny, liberté provisoire, na vôsotro, ro iofo vôsotro, na ro iofo libre, na ro iofo misestany, maro feke, rapoisy zegny, ekeko. Fariavako aby, conscience tsika magnano zy tranquille, atsika olo normal amy jerintsika. Aminaka ro magnano criminalité igny koa na aminaka fa tsy normal amy saigndreo e, fa psychopathe regny. Anao koa normal andeha motrika kibon'olo zegny, hagnaboaka tsaiky ao. Zegny fa psychopathe, pire de pire. Atsika amizay mandeha, atsika zegny olo normal saigny. Conscience tsika tranquille magnarakara regny, tranquille. Nantena mizaha vidéo fo tsy tafizaha jusqu'à farany, magnisy. Tsy tafizaha jusqu'à farany. Raha karaha zegny. Za mbarako anareo jusqu'aujourd'hui, tsara dignako misy vazaha ny nampandehandreo dia vity tanosy be to baka amy ville taty nandeha jusqu'à niroagna tala plage asa tambatoloaka izay tsy haiko, asa madiro kely. Jusqu'aujourd'hui fô nakamarary amizegny. Za tamizegny agnatin'ny train baka nagnano jardinage za ndeha ody à Paris. Za nandeha tam-banlieue tagny dans le 78. L'Île-de-France zegny edy. Za anzegny nandeha Paris, za agnatin'ny train za nata vidéo ranomaso latsaka, mira naty havagna, alors que olo tsy haiko feky roy. Zegny, ro vazaha roy nampandehandreo vity igny, ro bako niroandreo velo, nisy sasa telo ro niaraka gasy araiky. Narary foko. Haiko ro izy io nataondreo nagnaty trafic d'organe zay baka zegny. Trafic d'organe zay tsika trafic d'enfant, haitsika fa famonoagna olo deja zay. Azonareo, za zegny tsy haiko karakory ataony fô nareo rehavako aby. Anareo zao mivolagna tsara nisy havagna maty, tsy possible, misy tsara bekiny. Misy havagna maty, maro feky raha mahazo amindreo dahalo aby. Marary foko, sérieux. Na za ty mpangalatra tatra, popopohigny be maratra re, fô nakamarary. Sambatra nareo, ozy aminareo zay sambatra nareo. Managna fo karaha io, sambatra.
za malaky mahinakiny ka baka io aminakay atsika zegny manjary jery biby karaha rô io zegny mahagaga zaho. Conscience nareo zao tranquille. Ohatra zay, ty fa nisy exemple araiky. Fa ela ary tantara marigny izy ty. Rô tsika roe zay misôma amin'ny lakoro. Misôma amin'ny lakoro io, araiky igny trobony kakazo masony araiky. Rô niady, maso ty miporaporalio gila tsaiky ty. Naviko araiky, mamany tsaiky igny baka ka nalainy koa vigny ny trobony masony araiky tio. Samby gila rô tsaiky aby ty. En tant que reny zegny, anao masaky mandeha mitroboko maso fa tô zanakanao gila maso nazony araiky igny. Raha karaha conscience tranquille. Aleo rô samby gila. Azonareo? Raha karaha zegny. Antena nzay manjary criminel koa karaha rô olo aby. Ialako tsigny ravako aby. Eko, maro olo au contre amin'ny volagnanakahy zay. Fa mamono olo tsy magnampody fahignana n'oloso igny. Zay farambarako. Mamono olo tsy magnampody fahignana n'oloso igny. Zegny. Fa nareo maro contre ito. Aza magnasafo fa accepter point de vue nareo. Fa izy koa ohatra fa tsy fagnaja. Soit anao bloqué, soit anao masqué ko. Zegny. Fa izy ndray koa point de vue normal. Anareo tsy magneky, accepter, respecter parce que lohatsika io samby amisafidy. Jeritsika zegny tsy mitovy. Zay ravako aby fa naka conclusion naka za tsy poro. À 100% za tsy poro fitsaram-bahoaka peu importe raha mandalo. Marare, olombelogno antena matsapa, ratsy raha tondro dahalo aby. Fa za tsy poro fitsaram-bahoaka. Fôtô karaha olo fa fa tsisy lalagna koa darietra igny. Daria, ino ma volagna? Fa midarietra feky zay adalagna zegny amin'ny pays karaha io aminakay. Fa midarietra. Fa tsisy famiha en fait. Olagna anao zanako igny, olo vadiko igny koa raha mandeha magnolagna zanakanao ohatra ataoko exemple baka. Fa petrako eto koragna. Raha ohatra hoe zany vadinao le vehivavy bevoka na hoe zanakanao le vehivavy bevoka ka tratranao io le olona tsy mitovy amin'ny hoe réaction-nao momba le resaka vidéo nalaza be le nandovom-pantelo iny zany. Raha ohatra posy zany le izy hoe normalement zany reny tsy mety zany raha tokony hoe lalàna sy ny any zavatra zany tsy mety zany reny mamono olona reny. Fa raha ohatra posy hoe tena ery zalàna no ny zavatra hoe namono vehivavy bevoka tamin'ny fomba bibiana sy ny ana zany, raha tena hoe izy tokoa tena vovoapofon'le olona tokoa fa tsy hoe tonjomolotra na endrikendrika tena sanina bavy zany. Raha ohatra hoe enao zany vadinao le vehivavy bevoka na hoe zanakanao le vehivavy bevoka ka tratranao io le olona tsy mitovy amin'ny hoe réaction-nao tena azo lazaina hoe mentsika ka raha ohatra hoe tena mpamono olona zany izy. Fa ohatra hoe sady tsy mahana ndray hoe endrika ndray ino ndray zay hoe ino le zay le tsy maintsy idiran'ny fitsarana amin'izy hoe tena hoe enao mana ve ny nanao an'isa tsy enao. Ka io koa zany le olona zany amin'izao mety tsy akoa na olona hoe mpamirina eloka mety efa tsatsy izy de tany izy de aveo izy mivoaka hoe tapitra ny saziny na hoe tavavoaka amin'tsay izy de hitan'le olona de leo le olona de leo faranan'le olona momba anazy zay le izy misy ka ohatran'izany le izy de normal réaction-n'le olona raha teritra ohatran'izay satria hoe ino ve namono ihany de mbola iny izy mandendeha any de aleo fitiana koa momba anazy. De zay le izy matsampy ny situation zay raha tena hoe zala marina de mangalana hoe place amin'le olona concerné hoe place-n'le fianakaviana nanaovany ohatra hoe tena marina nanaovany olona io erisetra tsy zavatra tsy marina. Tsika moa zany tsy any amin'le tanàna de tsy fantatsika moa zany tena zavaniseho satria tsika koa alavitra tsy haintsika hoe aiza le tanàna yaho Tsirabe moa zany ambanivohitra any tsika tsy sur place daholo de tsy fantatsika hoe ino moa zany le tena fandehany fa zareo ihany mafantatra an'le izy. Raha matoa zao manana povo hoe tena ry zalamana de ary matoa vehivavy raha matoa manao an'iny raha mahita tsika raha matoa fa misy taona ihany iny mety misy raison probable mihitsiny. Raha hoe lehilahy izy lehilahy moa zany amin'ny fo fa matoa raha matoa zany vitsy any raha matoa mahasamanao ohatran'io fa matoa izy mety manana raison izy.